Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Jingyalang Ba jong ka Khasi Students Union Barak Valley Circle kalalong ha ka Pratarik Urisau Arajar Arpuar ha Krishnapur Kachar Assam. U President Barim jong ka Khasi Students Union uba Paul Lengdo ulalong kumu kongsan ha ka balayedon langru ki weipat kinongelam jong ka KSU Sengkemi kiba kentup yo General Secretary Usamla Donald V Taba harengkat ki weipat kinongelam. Nalor kinongelam jongka KSU lawan ru ban sakilang dau nongelam jongka Barak Valley Khasi Jaintia Welfare Organization uba Charles Rambai u convener jongka All Barak Valley Headman Coordination Committee u Sanjay Barman u president jongka Khasi Jaintia Development Council uba Sebastian Pakenteng bat kiweipat. Hagane gasngi lapan scam bat pentian smai yakinong kit kam batmai jongga KSU Barak Valley Circle nabenta kasamoy terekam arajar arfuar hado arajar arfusan bat hagajo kapor lasam kusnam ru syaki samla pulie jongga Barak Valley kibalala ban pas baha haki examen baper mentau snem. Satu Islam, satu belah tiga pasal, ada Islam ada jalan. Satu anda jadi keturunan apa? Donald V. Taba, General Secretary Central Executive Council. Pak Simli yang dia, Pak Simli yang dia Presiden yang East Jaintia Unit, Chairman Khasi Jaintia Development Council Assam. Pak Sebastian Pakenteng. Pak Thompson, Mak Thompson, atulah kita berkenan tahu baru mungkin baru bayar apa ini kami pada perasaan kita berkali. Next one, satu Moset Kapitai, advisor John Thankme. Next, Dr. Lamina. Dr. Lamina ya, dorong injektif ini. Hei, benar. M Finance. Apa? Kita buat, jangan kita buat. Hapo Barak Valley les pa ang rupausan tuloy kitsunang pena. The population yung munduna chilak sipaw seneng. Tekatnya hagani kajingnya lang bikatu leso hajar kamte. Zaman dia poy amte chilak tamlak katlu kani ka thamda. Katya pun bang ebore mensen ni kam kinong yalam jong pi pada chajek ini po. Jadi KSU inong ilam jong ngasyaw to ba yang duna di nong wa jimut nong jimut sen naman tahu man kinong ilam uman kinong ilam to ada kekam kawasuk kawa ha kibada ilam katukan ni dan asnem sampoy kam yane kasni wayo ikamu chief guest jong ihini por. I'm requesting all my fellow brothers and sisters, tribal brothers and sisters, let us
stand one and fight for the justice of our people who are living in the most interior part of this region. Ko samla jong i, kam bada ong the team jong pehini miat chaprang ko samla. Kam nu yat pi chaprang to ke jing start jing na. To ru pure kelas jen, metric 11 12 the depth lain the pure. Mencempang bi poi si ong i sta itang jiu dalam pipi. Mentu habarak beli yang dunaki lawyers. Nga gawi kamu presiden akan cani ke samla jong i. So bau him gawi ke nika ke kol jong pi luar pure lo. Ikiri cak saya gini kibit kita ya le i prado prasnam ya le yo usia kia ya kata gini le jong i. To samla me em da pergi jong pi ki wan ni me em kata gini mut ko pure lo. Man okil man pidar. So bau ya sulak banga ngau thoda thoduti bau percani. Ketika ke tim jong ihi miani chokra, rai cekmat bau kolom, rai cekmat dah kecing nang jing tip. Pensel yipi ya kecing yo jeng i kecing ye di jeng ai yipi hak macam pinne to hak pertu jeng kasih jika development council kalau i keserkar Assam i dan menin sedang kini kuah awang yipi ber klaim demeling ya barak kini dekat jeng i kamtam gombo pertu jeng kasih jika development council demand committee hak wisdom kecing ye le langge hado kecil general secretary jong i dapon ngot kiba geliang hado poi kecing job tang hak luti walai goyoi hak wisdom kecing lai luti ikuni khasi jetia development council to wm chirup barabar ka khasi student union barak police circle kam bikindro wm chirup i ba ka barak police khasi jetia welfare organization klendem lingwai phi to kini kepuram to nak kini ke circle jemgi ke am ke KSU wapoi pun dijira ko yo ina ke central executive body kamu ba do ba stream wagemong beno ko ko por ke am kam jemgi mandalai tip cha Guwahati tip cha Shillong tip cha Delhi ta pun luki ke jira jemgi hodo ke bai pyang dang egi ingam ke linya kini ngam ko ai pi ke jingjok kecing yo ye khasi jentia development council to claim kecing yaram jangka KSU hado ke unit hado ke central hado manla kita unit jong i umpo e jika kita thang kecing job ba kecing yo ye hado kecing e jong sarkar Assam i ke khasi jentia development council kedia dangta kata wildlife ba chirup ha kecing men
kecing sengau kemen ya kan ke sarkar BJP kamtam wa pelai haduk kecing penyo ya kan ke khasi jadi ada konsil kecing kemen tak namun sen ya yang tak di sarkar hak kata tang bopoi ko kecing tu ba ke sarkar di kada kamnu kecing plan juki wa uchna ki ya wildlife sanctuary do bangta kamtam 100% Dumta ujai benar jungi. Kinu project ki dumta ka Borai Wildlife Sanctuary, Barak Bubon Wildlife Sanctuary, Lamba Arang PRF, bukan buat kita cakap RF. Kita tu waktu ki 100% bapak kita benar jungi kamtam ba maya yukti, wa maya di kaden, wa pesan di kaden di bot kimi forest na. Ipagate ba usiam doong yaga pora yaga wildlife sanctuary yo cancel kam not cancel lega tambo is there any alternative among alternative means we kumpia yedi tamtam yedi prapna ri borok am hakni ke borai bubon arang kini ki letli ki te ko bot uchnai for wildlife sanctuary ngakwa aba bukan patjuri pi to MP hakjing yitli lamba kecing kronot uyen ya hak lejam bong hal tenbi baam ki wa penten jipi wan gura di sloi ki forester wan dia lang dangne dalian KSU Hak Secretary Khasi Student Union General Conference Andre Hakini Gasnam General Conference MG Dao Idau ba daw san wakot ke KSU idau do ni persa ya ke Barak Bubon Wildlife Sanctuary ni persa ya ke Borai Wildlife Sanctuary ni persa ya ke propose Arang Reserve Forest ini giletli ibi dan nyipi ida upun wer jaki Abo Barak Bali Pater dan Asam Borok Gawi. Ini iletli agenda hak ke kli. Last so jadi ki yogi jagoti saya mabu Himanta. Himanta Biswa Sharma siam yang Asam ye saya ibu lengba ke Arab jong ukusi rai MLA yang Lapipur. Hak ke saya yang ibu ye kainian halor ke Borai bat ke Bubon. Jadi ya tadi yang kalau ia ada pensiun chairman yang pin, arkuat dia pensiun halor kerja tadi yang jangi, pak udah omong daun paju, ia ketika daun paju ia yang, ia kamu dah usnam besar jenis Bubon, ia kamu kon nyawa besar sebuah kategori berkalau darban, ia up, ia kuat utip yes or no. Bukan sel dekat ini ke Borai Wildlife, ini ke Bubon Wildlife mo RM mo. Ika te kuat yang kuat penjerang imtok group play politics. Ika te ini ke Borai ini word ini, ika ini Bubon ini word ini. Ika te yes or no. Ika dalam kamera pun kar macam body dalam kamera. Dan anda kata le perlu bersenam kerjaan. Idang ika dapat KSU angga curut dalam sekondro. Hadiri saya mohon untuk ketiak kau orang ini, orang mungkin dalam hak ini minister yang biar kita Barak Bali, padu icang ibu pi tantang di tribal, icang ibu pi padu yang penbagi halor ketika wildlife sanctuary, orang himanta, tidak orang iman di dalam tanah ini politician ini sangat, itu berwi yes or no. Tiba yang parentang yes or no mulu malah tiba ya. Dugutnya itu etik Jepang wildlife. Bubon bat Borai. Ada forest saja Borai itu wildlife dah. Bilik wan kecil. Mewutuk betul tahu. Penggelam dari tahu yang itu forest. Dekat Barat juga mewutuk. Tepat itu ibarat cepat kategori berkalau darban. Sim kekebuk siapa bila one forest fi long action jar. Nyon, ikan bersih ya apa ini? Kami jam, even jer dan melai ke forest celarang ihili cami. Jadi itu pibeli sab ni pendapat pi.
even ye de dalam wan ke forest ada kuat biu diliang ke toral back ye rak suruh gentai back forest kata ke biu di kelam yang ini yang kesai mau jam RM forest ke sini ada wan ke sini tak pergi betul ye kita tuan ya udip ila jadi ke thalang ita forest dan kat kendes pak kendes pak san ya kun bagi pada persam yang ibu ke komisioner yang asam kuat ke forest usim yang ulum pengelah forest ke haji sekian cedilah dan forest pengelah jurbor ke forest yang ulum yang ica forest hai te por em ikut islahi ya kun bagi pada persam yang i thok ile dulet rutik ni thok inang beri berjak dan i khrakti i chong forest ini penggela ka tu di hidukom i ator chong forest i chong hawa buat agar jaga buat bepa i hawa jaga buat dengan pamen i hite chongi ka forest wan tukar ka thau tiak chong yang i kata kana uri mo ye kangusui i chong tiak ini untuk dane ka forest wan ka pun tukar ka bani buban pahar ka yang i em ginang uri mai i sekian ye kata to umi buban penggela di uca wildlife ngaji hi kata de ye penggela forest ka ni thau i chong ka buru forest i chong ka buru forest i wildlife dalano i priyanka kata unang rim yeskan keseni emi kesu keseni barbar em go kesu si barbar em go dan na chief guest yang bangsa ni ba polling do tarai pile wan pihini untuk wan bi de kelam bang tiang pile em hi ke burger sak thi tegeni ke borai wildlife tegeni ke bubon wildlife pile sim ke tega kamram kamu view kelawat kesu wajak chongjil central idamne na la do 1000 khende kra kesu adu siat jil re agar kulai ba polling dot de manu view kengsan ihimim to ale pusia mandu phai phini de kelam de luan be i kerpak kena si manora de phi kena yo phi wira phi to ini wildlife sanctuary ye gram bo sarkar asam pendam no yang ini buban wildlife pendam no yang ini ke borai wildlife ke to cik terpak yang i nilang madang yang ni ke dia langan kom to ma bapol to umru chapon bapol to umru stop bapol to ubun channel to bapol ta mandu guardian yang i to barat beli em cilak santau lak subsantau jatang isnam ini le spaknya bor santam pi nanne i dapat setia mi kami pak kami senkwi kami ke isi barat uli pi do mandu guardian yang i itu citam sejai do pi wow yarap pi lembaga political lembaga nagono lalu state Meghalaya Assam dan central government tetapi begini terpanjang i yo bakpol yang geflow kamu pak ila percak pi mau le buji ke subim le buji pi man wandra jurbore pi man pergi jurbore pi mau percak pi mau ke wildlife dan ne mau ya pembuan mesti perempuan siap dan ne mau ya ke borai mesti halangan dia ham khajira man kan kita jangan dengan lentok orna percak pun kut jiklam yang nan siapa pajai dan percaya wildlife siapa pajai we oppose wildlife ya kita terekam kita buat pihak pensiun ya kita intensikan kita gini intensikan yang boleh sofa berbuat dari jongan ni disamla kari dan kemensian pitnya April July dikulaskan pensyakri hak net kemensian dan Khasi Students Union Balengba Jongka ya kari Bakat Bendera Fasi Lengba Kijingnya
bagi jing tunjuk barok Brisbane la balik sini Jakarta. Subhanallah pertalan bangga. March perang. March perang. March perang. Islam. 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 Bila kalian kejungi, Iwan kenal akan ini program yang syong kali di pau-pau bentang bak. Jadi kejengkang, kejengkang nulut kejungi menyagang bertalam bak paradok parasna bersong ini kan barak ibadai kawai pat kejela berpeni bamangi iki kejeng dawa jompi iki kejeng nulut kejeng wa jompi ngidan rekat tapi batin yang kersyam begitu kata kadai sur na kalian kejungi ke KSU berporok pat kasih hangi apo yang kan barak bali kemau bersua hadir mantan Bangladesh terpeskan ya dinokitkan di bertemai jadi isu barat Bali Circle nak bentar samoi rekam arhajar arpuar hadu arhajar arpusan kemau bekasir ke banikong do bangawan iyo kejak hangi hapo barat Bali kadai ke bangilet hapo silcha hausam arhajar pra ban hautau senam ubah niyo ban penkha ya tenak rekam ban penya susu ya itulah juga isu akan dikatakan hangi hapo asam bagi kembang presiden untuk por bersama kat ni pot ni ini kembang untuk por sikan lang ba nesli sela bat kui batang hadin sistem ba lapun KM lapun kha ya kaki isu barak Bali Circle itu pot juga ni katakan rekam lawan yang Rasulullah Muslim arja kendai dekat sikan lang ji ba nesli bat ngali banyak kenduk yang Chief Minister dengan jelam Meghalaya Dr. Didi Lapang agak tungapor buat nakalian kaki isu barak Bali Circle dalam pensau jadi jengek berbon rukam bertipat kasih jungi dia kenduk angni apa kan barak tunggu jing bomio itu jadi tunggu kita schedule break di Bapura apa kejela asa juga kam ya hospital agak bagi samla pulih kasih kawan keleng di Selong di Palong Kendong jom kini lagi district lagi tuan punya secara penyuap bangsa ini dibahi ngasan development council ruang tubor kelangi bagi sultan syikadai ba rimba kejikres itu jom pilih parok tam kinong yalam jom cek menerivasi hangni apa ham barak untuk barak Bali kasih jenja welfare organization bagi GSU ila berpenuh long bagi layo ya kata development council mengengitkan menembak kejingyo jom development council karena nyarap hakapan pentiu berpenroy yang kata development haki kan syok tahu dibagi para do para selabisa mene abang-abang hari ini syok Krishnapur takwa pun ai burom ru hantam di dalam syok dengan ini syok Krishnapur dadu ramah syok berkomentar abang-abang ini kadang pertap ba jak kasih kemudian ini kita pernah ngeri kendit banyak soba wat nadu napo tan penus lah dari tan war ilawan bantiu bersang senang hangi apo barak Bali bagi itulah kawai namar bahangi kim judang kata kajing penyapir apa yang pendiriam popular boy war maran lengam Andre baru kilang 7 bagi itu bagi lagi dikasih ini kan lesson abang ong bagi parodok parasna dijungi Meghalaya aru dihapan bot nuksa namar bahangni ngai kata kajing teli ngai kata kajing kawai ngai kenap ya kawai itu namar bagi kejak Andre kasih jungi ho ini dan silak sanpo wajar hangi Andre banyak nuju apa bagi wi kejak Andre di Bengli mehepat tidak lagi berempat haduk kata-kata bagi ba dan intermarriage kaduna ba dalong nil ang apa lagi kasih jungi benar apa barat kali bertani kalau kawai gadau kenrai ka ba ngayui ba kejak Andre kene yang kata asnaf ka bakarpang hangi kam barak kam dujat namar bakam don ka kata intermarriage buat next kam bagi ni generations ini dipatang di bamentaru ini bot ya ke kepala sud na shore daw long shwa umal shwa jompi ibun ijing uri hura kajing kan ini kam barak Bali na kajing ya nanti kabanga ngai ini dum arjar pra adun yusam arjar kwa adon kajing syak rakol ya dijaka dari kata land encroachment adon kajing syak kombor ikan thai kena iwe pak dicek kendril
yang kuat berkedau ini Indo berkentua Andrei inang alam jangan di isu berke BBK JWU aku tu kapor election kia amal lah kawan ke isu amal lah kawan ke isu bagi duduk dia duduk dan berjok yang kata hak berjok yang kata justice dekat tu kecil subuh kejawa apa ke isu ke khat ini ke general conference namun dan kata kawan ke isu kata ke isu tolong berpensange yang kata displacement jadi part kasih di badan apa punya hajar hang ni apa kan barak hantam di basa apa Boreal Range buat apa Bourbon Hill buat balik ke isu ke hot yang ni ke program yang ni general conference lang begila wan long ni dah kawai ke sur begin dan kawai ke entity walang with air yang kata ka propose wildlife project jang sarkar Assam dan penkala wildlife no yang ni ke Bourbon Hill buat ke Boreal Range nama isu tu batang penkala wildlife sanctuary hak ini Jaka hak ini Gilum kemudian kinok senong dari pau teli di senong kasih dari pau ngot di part kasih kin sesyak kendang na yeng kan sawan ke bulldozer kan wan panrat iki kisen di jompi bata kata kapor kin sakela kinok krong kinok tiak surok apa social char dan ni hei ru ban next kam papinam kuak ya kata bakan jalan nuru kadang ni kam dia kata kuak itu kana happy para do para Islam abang ngekran siapa gani ka propose Bourbon Wildlife Sanctuary pada Borai Wildlife Sanctuary oh hanya tu happy nga ngadi brio o iek ha yaki merak mereng isim kido wak andrei kejinyek ke jonga pada kabar ham yaki para do para Islam jong la jong di badan hak anu Jaka hak anu kathan ru pada nga kata nongrem kebana kata daw bangi nakanya ngaki isu di bawah nama Meghalaya di bawah menyadan rekat tapi nomor ipak pesto api balada piak ngir ngyak ada PM mengir ngir ada PP yam ngir yam ada PP mengir ngir nomor hakawai kesni lada pimnya teli lada pimnya ki eksa pin sangat kembangat ki Cherokee po Amerika pin sangat kembangat ki Adivasi po Andhra Pradesh padali leiru tunggu cak menriu ke rium Islam ni kong ngemde ban diem aga jinele andre di ban job ban lada ka sarkar Assam ka le ka bor ban kini ya kita ki Jaka ki putar bentuk cak ya ki sino kasih hakini ki artili ki Jaka kamut pun samla sendrang berkentai dilok tume dilok pa ya kini gilum Bourbon ya gilum Borai pelong jerngam ngin pentelar rong sao dah Asnam jungihi ya kloy ne melihat kemta jak kendriu kalau kong kawai gamet nada manga ngadon kini gamet nada ngapang kawai ke sempriaki borok kawai gamet kapang nada mapi sini pinjinjar nada mapi sini pisem stom borok kawai ke jak kendriu ke stom baka di kamram ke jungi begini benyele Marcha perang, marcha perang, marcha perang. Imslam, Imslam. Samla Iban berbulan, iba penyat ya kini conference, general conference kedor barba jong kaki isu Barak Bali. I play Gerempang Yau Samla Donald Haba General Secretary Joga KSU Bolong Usai Beteng Bahaba Kaladai Kapur Jonga Bat IT Yang kajik penyat Yang leadership Kiladang wan kuwei Pan Betengnya Usai Pan Beteng Usai Pan Pentingna Baka kot kudi Gabanging Isyur Kan nang kiu Syaneng Bat ham syaneng Kam day ban bekut Kam day ban syak Oh dan menja jongnori ubah ham khor ubah ham ngak banyo jongi Bat kot kudi jongi Kasya bentukoino ai apriang ya kajing kwat sopa kajompi mendak sni
nama ngayui ba kadon kata kacing kut kacing rai kacing skemen sim kajong kisama kemudian bantunya syapang yang gaba mangi dibahaswa jongki ngiladep kapol jompa Michael sim ladep le kajong kapenta dilekti yang mau nongrem Iwan jompa Robert Harsing Iwan terter haru jompa Buling do gila nanti Shimala Armala ya kajuk kanongrem kebalakti Bak hadir Ilanang penskem ya kami kejingtai hak kepor kejongang ila penskem ya kaki isu hak keleng gajala megalia Hendrai hasil cati hasil cati dan jaka tik tan hasil cati distrik jil tik itu jaka niai syong hendrai ungut ngasku tenat bedong panau pendai pusan bangin mina jil kat ban pai ar pilat don ya ke Barak Bali KSU kata ada gajian kata ada dawa bangin orang ni wan ban celebrate ban rakhir ba kajat riu gadai ban im bat ya im gila badlong hak do ke por ki ex tidak jam ke KSU yin omna bandrong ex hasi ex neutral ex nyawasa kamla long anom long bakat terkadau ngan ban ya tadi nam kuat ini di para ndang elam ki pelaten edu meneh jompa Walton jompa Wanbor Pak Charles nganom nyau lut ye pi baro yuai bai relation bentang ngoi ki pentikna bakal latai ke jongi kandang bud kesai pentikna bau menja jongi deu bakor bala dadon ki wei pada kot kudi ki bomut panyamat yin mat mengiyagi pentikna kata nandong ya gede bat penrung ya gede akan mesin ke jongi dan don kepor bapu mi naga KSU wat ai bakat boy kapur bakat KSU kan mi naga met jompi met bak mensir wins kam hanta sirup delang udia cepat ringkat lang minyak yo bawan buat bener uang papua uang kloy dia banyelam ini pun lada uang munyelam tinggi ini pun ngani tu ifi gedon gawe kajinge patba yami kumtahi ya dia ngelam kat nang ngelam mengi nang ni lantai la nang mi kulit bat kibate janyo kita kibo ya kita gumba aspa pun habas dang dala jambah baru kulit napai seding ngami isu itu mau kan ini ban kut ngan sapom mangni maruai wat ai ba ka pi ka struggle kan kuai sata nyingi download hadi lada om dak kerteng Pak Moses sudah dah hangi, boh. Moses hak Old Testament. Udah ban simpor tik kat waisi ban pai syakri jong kacing kular. Tik kat waisi. Balai gifil namar ya kaja ya tan ya shrut ya aidau para maki. Kalian ke jong Moses kapat ikun jong hiju kawadai na keri Egypt kecing long morau syakari ganan geri jom kecing kular kecing kan tolong kadai bersupport hak ways balai South Coast nam ya saya ya kan idau ya orang bani merang nang kamla mga bani udah mak pual kecing sana dari bani orang mga ni ke platform kamla mga ifir hangta nanta na ke pengifir nangta kuwe kiyo tahu ini pak nangta itu dekut ya kebor ke jomi sama Donald kene ulah keren cakang dari Amerika kumno ba gitras nong gitrai muluk ka kendau ka siap kadai ka jong gijat kumriyo
Tengrai indigenous population. Kajuk kerja Australia, kajuk kerja Brazil, geleng ke pertai. Dari geleng. Hak cingnya Jokapur, umi uwe nong ilam uang ni tidak di ngin syar bangi. White supremacy, white supremacy. Kasuja rekat ubah Donald Taba Ukraine menye. Bat kita nong ilam uang ilang supreme mengiru ukur dan Donald. Apa udah Donald Trump kan udah Donald Taba. He don't come ya ke vision. He don't come ya ke artili ke ngelakkan menin hagi ni ginong ilam. Tidak kam take artili ke kabaningkong dulir ikut kisah kebabiak documents. Kabar documents baar politically nilai bantuan political dominance. Kenal artili documents dominance. Kenali kita higular bantu kenal kata bu jimut Balikong di documents bar dominance. She lak she teng idan hangni hati lai district. She lak she teng kalau ada bendai kap political force kapor kabak lain bah kalau bendai kalau ada ke lobby kabak lain bah kabak ke Shillong lada ke Dispur lada ke Delhi kamla ban ong namar kini diberi lain bah tidak om maki Punjab MLA yauta unjak dengan om pergi bersam no kada ini ngakran dia keting sisa ngasa bersam kumwe meli balai namar ki way back ki jat real kila tam yang hak population ngakran kita tak percaya kita berkuat kita bersabar milik bersabar ngamla pandai ni keting sisa mapi yang ni silat sidang lakum no Kecil tang kita council ini mana itu? Yai, dia kita ini council, bagi orang bangsa kafan rupat yo aduk mentah development council. Kat kajat menriu kebelah rindu hak negatan kam syong hak penyuatan IBI development council. Lakum nugum lai baksau constituency ide banrai mangi de banrai mupi ni manu benlang meli manu penyalam itu political influence kabar ikut kislah penbiang itu penbet itu pentikna bakilong di bala ibu hakmat kaan tambah pentikenaru genom klep ya kabalai ala keren itu documents ala keren ya ke dominance kabalai ngam slur kabakom sanduk orang bikin slur idang kijat kendriu hakini gitaan hak not kistami yakni put yakni kendau hak kata kaji yakni put wei kijat kendriu ko ompet ini biang tikot islah ini tikot islah jadi borong ni kendu bak kita goi bere kijat kendriu ko ong bak bame itu tikot islah himbat mengi ka kendau nampak ni kalau kau kesal hebat ni rak kafel serum seneng mebat ikut Islam imbat ini retendau apa itu kadang inut kadang yang daring kadang ki kan AAU bapun yo ya ke bapia keren ya ke dawa padueng yata di wildlife sanctuary Boril Barak Bubon bat ke Arang Reserve Forest kalong it is possible kalai kabala banle it is doable kabala banle kamlong sabar jog constitution jog dari India wat yaki kedhun kipadawa sabar jog constitution jog India ru dari India kadang khot banyak keren sama bui kipadawa ya ka hok ka manu ba paiswa bagi pekelawai life sanctuary paiswa dikasih benar hanine paiswa usri utngau badu hati ba uraino manu baswa ubaswa ay nisomta ubaswa ay nisom senong buta ngakwa pan pentikna noy di sansnem nakane gasni lara umswa kata ya kemudian bersebut kata sistem nakanigas ni aku ingin yawan biang seni ada muan bantek
ya kiraino bati hati bati sri kawai lai sensori an bantai ya kiparari nyotret nyawasa kur biksil try hok try ri try mulo try bal bom snur uriulum bom snur undai uriulum undai ya kalau ada lupa ke spirit kecengi banyak khut ikam khat kai geri jemi dari umsnam kam kejengmut abodi ubiang ri umsnam abobot lada don kaman ai dekas naung nyai kata gede jemput iya kata kari yang benret yuput banwanra ban benret pun yang kata kari banwanra ikimrat kau nauti kalong himili dengan keren ya gini tak apa syai bah keren ya kejinglong presiden hangi piong presiden former presiden jongki isu kendai pusau hadu hajar iwe kat kendai spak kendai huwe alalong general secretary jongki isu shua bangan poi Seshiltra district jail kat kendai spak kendai puar alasong hanaugong district jail among ikata banang nganga ya bangi borok ilai-ilai la kejong benta tambah kejingile kejongi borok kadai banyak persiap banyak combine banyak nerlang bagi way in on what ya le kai what ukasi benar balik kai buru nyutrat nyawasa balai kintieng tangya kai ga baki panjabi kitwa balai kintieng tangya kai ga baki tamil kitwa balai kintieng tangya kai ga ba ga karnataka kitwa balai kintieng tangya kai ga ba nagaland kitwa balai kimyo snow ya gasrojan namar manong epi ngin hab ban penjam si hajar syak nadu mendak sni ya gasur gejongi terang baka pertai jong lajan pai arbian dari India ini dan gatno hani fla esok khanda ani silak siteng dia mo i combine lang mapi nang ni amegalia bara upa nyutrap nyawasa umpat palat ya artula empat parla empat poi hirup artola inong tray juga Indian Railways mendak sni kidan arhusan lat kidan tam nong tray juga wega company yang isi jet benriu lada klem kecing teli lada klem kecing buram nong yalam lada klem kecing abet anong hi kak jingya kon kejongi kan lek bat kerja kumbaja kini kesur apa dadap kren pula ban di no ngai di dan bun kirai syom setei nomor balai gila long use ngai pembelin mobile phone mo tang hadir 10 minit gila switch off mentally kadai ka kam joki kinong elam nang ni ban pets no thu yaki badan sajengai bak tu di bamdan hangi hakni kalumpung anum sim sibun ke por ban kren anban ya kini kajat benda jongi kadai ban ilm kadai kajing kajong hi bangin lamkut ha kani kapateng ngini ai peteng ngini ai ilm ngini ai bunpat lada piang balai sedo saka sarkar Asam apa ini don mereka nanti kijong Donald pindan bat tambah mapi kitrai coba kam di benang dawa labak kita ikilum kijonghi iki jakarep kijonghi iki pri kijonghi wat om kenrandir bak nganong iki lapim kenrandir ga bainong golong video bangin kendangnya kita ki idea jong ki sanctuary bak ki reserve forest ngin kendangnya ga bak ngin pentukna ba kasnam kejongi ga kendau kejongi ketian kejongi kan scam kan ya scam kan ya ini maca perang Tapi mengenai kasih baterai mengenai unai ni pelong ya ka jing ya lang kapasitas sistem yang ka GSU yang kana ka tan barak wali
bat hakan ka jing yalang nila don sibun ki para kasih jongi ki ba syong basak chang na kathan barak uli kamtam be na Karimganj Hailakandi bat Kachar district te ngila don kumba nyo hajar ki pajba ki balayawan yesok hakan ka jing yalang re hakan ka jing yalang ni la ya don ru iba polindo balong kumi IM jong ka Kasihil Autonomous District Council kumi Kongsan ladon ru rengkat bangi ba Donald Thaba kumi General Secretary jong ka Central Executive Council bat hagan ka jingalang jong ka Kasih Student Union nila ka bangila pelong kenang ya ka nomor bahag menhagine ni layo ya ka jingtip bahkan ka Sarkar Assam kala don ka jingtmu ban propose yaki artili ki wildlife sanctuary kawe ka balong ka Boral Wildlife Sanctuary bat kawe ka Borak Mubon Wildlife Sanctuary di hakwe de bat kine ki jing propose na kalyang ka Sarkar Assam ilio i bakan don ka jingta kamtame yaki para Kasih jongi kibaya syong ya sa kini ki tan kamtame bangi Kasih jongi kibaya sa ne ka tan barawali ya long ya sa kendong bat sya ba jengai na ka sorgen te kunta abang yo i ya kana ka jing propose jong kana ka Sarkar Assam yo sisa bakan kta sisa ya ka jing im ka jongi ya ka jing tre jing kta jongi bat bangin long ru kum ki breu ki bandu no ya la ki jong ki jaka ki puta jongi ki ba ni ya don ni im ki ba ni shong sa ro adu kine singi ko bamta te lengba kana ka jingalang mene kum ka sen hibat ko we bat ki pai ba ki baliawan ni leya kut ni leya rai bangin ya persya ya kana ka jingtmu jong ka Sarkar ban pelong wildlife sanctuary hakini ki artili ki jaka kawe kalong na than kategora Borkhola constituency bat kawe nang nena Dolai Lakhipur bat na kana ka than Amragat te halor kata ngile yakut mene bangin ya persya ya kana ka jingtmu jang ka Sarkar bat lada ka Sarkar kam up ya ka jing persya ka jongi nang ne sakmat ngile yakut ro bangin hierno ban yelek da kecing yelek ka bajur ban persya halor kan hebat ba ngila ban khot u ya ki strike nginlek ya ki ral ki dharna ki rally kumta terter lada ka Sarkar Assam jongi kam sngam bat ni kermen ro ba nakaling ka Central jongi ro kinsa kersaningi halor kan ka jingi ki jongi ane ka Praterik nai uspau em ka General Conference yang Kasih Student Union po Barak Valley kusnem jo le igani ka General Conference but sam ki award ki na samla wa pule wa yo achieve a good result te ane ajing ilang yung i bon ki pai ba one wa sim em lang lok i dane da Lately district da Kachar Karimganj bat Hailakandi i jingtmu yung i wa man khnanga ni General Conference news name he ba to dibar ka ni wildlife sanctuary wa em matewa i wa pan persya ani Sarkar wa kat chutom gipnar yung i wa em ko Barak Valley bobon bat ka Boral Wildlife tane em bhai yo ba polong do em lang lok i au chupges bat secretary jong i yang central body ba Donald bat team yang ada central body bat one em lang lok i bat dane bat bom smai ki dekhot ba sim wakit kam no smat al hajar alpo ar do akusan te i the KSU Barak Valley unit i persya hai kan Boral Wildlife madawa kaw chakmat madawa yule ka strike really em surup ule ka bat puyo ka jingjob
yo penwer kan ni aborel wildlife. Te dang ne pratrik benai cipau arajar arfar pen mani kani meeting hapo kasnong Krishnapur ne dawa ka sarkar Assam datmu go upan man ya ka Bhuban Barak Wildlife Sanctuary bat ka Borail Wildlife Sanctuary niki atali ke Wildlife Sanctuary la daman ki to u khoti bhagi penarong i sini sepo Barak Valley te ne daw ite ile paman kani snong dane kajing rayong ito upersa juri ya kani ka Wildlife Sanctuary wa temu ka sarkar Assam upan man hakini ki thain wa bon bhagi penar sini sa po Barak Bhuban Wildlife Sanctuary bat ka Borail Wildlife Sanctuary te i da persangi inui kam inui dawai ulai sokmat ulai kada ka sarkar temu bai ko pamannya kini Wildlife Sanctuary te i ngakam UGS kum ka po Barak Valley Circle ka isu kada raigo to persa jur ko ya kini ka Borail Wildlife Sanctuary bat ka Bhuban Barak Wildlife Sanctuary te dane kasngi MHI emlang ubak polling do aku chief guest yang i bat ubak Donald Thaba General Secretary yang ke Central Executive Council ile da manjur ki kersan bha teli telan yo pen urlongi upersa ya kani ka Wildlife Sanctuary la yo dap da jingkemen ba ngile yo chief guest ko ubak pol do badu por bana central body ubak Donald Thaba bat ki team yang adu na is jante volunteer na ke unit yang ke su kilawan bujuk por iwan ne ba yulum lang bujuk por ba upnat bagi kena police school ki do pas baru ki la ayo ke juga award nangta bujuk por ba nagana liang ka Boral Sanctuary ka pat kena ka Bhuban Boral Sanctuary ka Assam government ka propose bakin tulang Boral Sanctuary te ngi kum ki paiba sene ngi persa jur je kena ngim ailat ada lelere bajia kumno ro kam sengap re ngi ya sikmat ngile ya keberon kam degi rally kidarna kino